2.0% increase. Ukomshinara wamapholisa eGauteng wethule imbalobalo zobulelesi zesifunda eziveze ukukhuphuka ngamaphesenti amabili kunezomnyaka opheleleko. Gets the cross in for Musa. This might fall for Now the scored! Left footer! IMaritzburg United iyubambana neCape Town Spurs emdlalweni wokugcina wama-play-off we-PSL eHerigwala Stadium ngo-7:30 ebusuku nje. Iindaba ezihlanganiswe etafuleni yendaba zesiNdebele ku-SABC 1. Siyakwamukela ekhaya nawe sibawa usamukele. Lotshani. I-ANC ithi sahloga isikhathi sokuthi yamukele indaba zokuthi ibhujele lilunga leParlamente uThina Jomat Peterson ngaphambi kokuthi ingaphendula insolo zokuthi amalunga wayo amathathu eParlamente abalwa ngaphakathi kwensolo zokufunjathiswa. Lokhu kunjengombana izolo umvikeli womphakathi usajangisweko advocate Busisiwe Mkhwebane uveze indaba leyo. Namhlanje amalunga we-ANC bekabuthene eKhimbali ekonzweni yesikhumbuzo sika Jomat Peterson. Bekuhlaza satshani kuDlapa eMitasperepere Convention Center kukhunjulwa uJomat Peterson. Amphumele uJomat Peterson amalunga we-ANC woke njalo akhuluma ngalizwi linye athi bekasikhuthali ebesingafuni ukuzwa nakukhulunywa ngokubandlululana ngokobutshaba. uJomat Peterson usebenze enkhundleni ezimbalwa kuhulumende we-ANC eHlaguni Kapa kanti waba nangungqongqothe weminyango emibili ebizolweni lakhe lezepolitiki. Umjapete wesekela likanobhala zombelele we-ANC uNomvula Mkonyane uhlathulula uJomat Peterson njengomuntu bekanguma wawo wonke umuntu begodu bekasebenzela ihlangano lenomphakathi. As the movement, we have lost a dedicated servant of the organization and the people, a woman of courage and endurance, a petite woman with a big heart of love and care, a mother, a sister, and a friend to many. Umkonyane uthena selabuzwa ngenkulumo yomvikeli womphakathi ojanyisiwe ku-advocate Busisiwe Mkhwebane yokuthi batsho uJomat Peterson namanye amalunga we-ANC bekafuna ukuthi abafumbathise abanyana azokusula iphenyo liragwa ngaye. Wawuphaya umbuzo wathi bona babhujelwe behla bayenyuka balungiselela ukubeka uJomat Peterson kwakhathesi abazukutsho litho. We've been busy preparing for this memorial service. We've been in touch with the family, the kids, to comfort them and be with them in this difficult moment. That has been our preoccupation. Umlungeleli wephiko laboma ku-ANC uMuripino Ramokgopa uthi uJomat Peterson bekangakujameli nakancane ukubandlululana ngokobutshaba. Comrade Tina could not stand racism in any way. Whenever we would speak to talk about how do we move forward, she would always remind us, don't forget the issues of national question, because everybody must see themselves in us. Abantu abakhe bathi unina bekanesikhathi esilingeneko sokuba nomndeni nesomsebenzi. Umndeni akhe uba ubona uJomat Peterson abulungwe ngendlela yokuchiswa yomndeni wodwa. NginguNontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC eAuckland Park eJohannesburg. Ukomshinara wamapholisa eGauteng uLieutenant General Elias Mawela uthi ubulelesi sebuboke esifundeni ekoteni yokuthoma yomnyaka lo kuphuke ngamaphesenti amabili nakulinganiswa nomnyaka opheleleko ngesikhathi esifanako. Uthi kodwa namahlelo abanawo ukulwisana nobulelesi aletha ithemba. Umawela obekhuluma nembikindaba eGauteng namhlanje kuseni bewatsho nokuthi ubulelesi obufana nokukata ukubethela ukulimaza nokudlelezela behlile. uGeneral Mawela uthi indawo eziningi esifundeni lezi zilitsaba lobulelesi. Indawo ezikubalwa kizithembisa iIvory Park, iOrange Farm, iJP, iHillbrow, iKapa eJohannesburg, iBrooklyn neKapa ePitori. Uthi ukubulala, ukudlelezela nokubetha rhagele endaweni ezo. Mawela uthi unobangela omkhulu obulelesi obu umphakathi ozithathela umthetho ukungazwisisani ukukhitshana ngamagama endleleni uhuga nokudlelezela. This category of crime remains major contributor to our crime statistics. However, the category has reflected a reduction in sexual offenses, assault with the intent to cause grievous bodily harm, as well as robbery with aggravating circumstances. Ay 15,920 amacala avulwe malungana nobulelesi bokuthintana, ay 526 ngokubulala,
ayi-337 ngokulinga ukubulala, ayi-1038 ngobulelesi obuphathelene nomseme, kayi-694 kilawo ngokukata, wokubethela ukulimaza ayi-6420, ukubetha ayi-5570, ukudlelezela okukhambisana nokukhahlumeza ayi-866, ukudlelezela okujayelekileko kona ayi-1163. Ngqongqoshe wezamapholisa ubheka icele uvumelana nenhlangano eziphikisako ukuthi akunekusebenzisana okuhle phakathi kwehlelo lezobulungiswa namapholisa. Ucele bekaphendula imibuzo yamalunga weParlamente. Lokho iphiko labafokisi ama-Hawks kunye neziko elitsheje ukuziphatha kwamapholisa emphakathini i-IPID bavele eParlamente balethe ubujamo ngamaphenyo aphathelene nensolo zokuthunjwa kulawulo lombuso. Ukuvela kwenkhulu zamapholisa eParlamente namhlanje kuthome ngamalungu eParlamente kunye neminye iminyango namaziko adlulisa amagama okududuza kiloyo ebekangosihlalo wekomiti uThina Jomat Peterson obhubhe iveke epheleleko. U-Albert Siyabu ANC ubekwe njengebambela likasihlalo wekomiti le. Nazize kwethuleni abezingakho namhlanje isikhulu sama-Hawks uLieutenant General Godfrey Libiya unabe ngamacala isiqhama sakhe esisebenze ngawo. Kodwana linye icala eliphiwe indlebe ekhulu ngelokuthutshisa kwesikhulu saphambilini somnyango wezokuhlaliswa kwabantu eFreystata esafunyanwa sinomlando wokuphula umthetho wokuphathwa kwemali zomphakathi. It is a matter of the separation of powers. Those who preside decide. If it is written in law that this is the maximum sentence that you may mete out, this is the minimum that you may mete out. Nakuyiwa kwenye indaba amalungu eParlamente athi izwe leli kunye namalungu esipholisa asebenza budisi ngamaphenyo. Amawatshela umsebenzi liziko lezobulungiswa. We must look at this. I ask General Libya how many hours have been put into this specific case. Here it's hours and hours and hard work. Look at the Free State issue. There was 1,229 statements made. And at the end of it, the gentleman was sentenced to 10 years. Ungqongqoshe wamapholisa uyavuma. I can imagine that it can't be hours, Dr. Groenewald. Should be the days. Should be really the days. Should be a lot of resources, cars and everything. Sometimes in forensics and all those kinds, because these are very complicated cases. Ucala uthi izahlulelo ezifana nalezi zithunanisa umsebenzi wamapholisa. Uthi ke wayiphakemisa indaba lephambili bwaphakamisa nokuthi ikomiti ihlale phasi neminyango ezobulungiswa yonke. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ukuthi ngokubona kwakho ingararululwa njani indaba yokuthi nalapho gedla khona ngesebenziswano lamapholisa nehlangothi lezobulungiswa. Uvumile nongqongqoshe wamapholisa ubheka icele nakakhuluma eParlamente. Nakumbona wakho yalandela. Amaphoyisa azange enze umsebenzi wabo kahle from dala manje ubaba khona abona manje akathana khuluma ngama-Hawks. Ngampela amakhoti azenzelela igebengu amaphoyisa ayazama impela eyithathe eyibambe ezibophe ezise inkantolo zibakhiphele ngaphandle mase kuthiwa ababoshiwe ithiwa amaphoyisa wasebenza amaphoyisa awenzile umsebenzi inkantolo zibakhipha. Amaphoyisa wawenza umsebenzi wawo nalamakhoti kudlalwa nje ngathi amaphoyisa bona bayabereka babamba ingebekwa then nabafika le emakhotho i-justice system iyo le iyenze ukuthi isfail ama-South African ikhiphe ingebekwa lezi. Sesimakhotho la abambezelako amapholisa awanawo amathulusi wokubereka nongathi uyajejisisa inkolo zamapholisa zimarada nokuthi uyakhamba ukubophisa bakutshela ukuthi akhulindalinde iveni. Bakuhle ukuthi amapholisa abuthelele bokufakazi for azokuvela ngekhotho ngaphela indaba lokuthi basho uma kuvele iqala mali ngekhotho bathi ufakazi abakapheleli beyachoda. Uthola ukuthi kwawona akawenzanga kahle umsebenzi ikhoti ngeke imnike umuntu isigwebo ufakazi bunganele phambi kwayo. Umbono nje umbukeli SABC azokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli.
Umengameli uCyril Ramaphosa ufikile eGeneva eSwitzerland lapha ayokuhlanganyela khona nabanye abaholi embizweni yephasi lonke yezemsebenzi esingethwe yi-International Labour Organization. Umengameli Ramaphosa wethula inkulumo phambi kwentatanyiswa embizweni amalanga amabili ye-International Labour Organization. Ihloso yembizo thuthukisa ubulungiswa kezehlala kuhle kunye nobujabulungileko endaweni zokusebenza ebantwini bonke. Imbizo le ibanjwe ngaphasi kwesiqubulo esithi Social Justice for All, okutsho bona wonke umuntu kufanele afumane ubulungiswa kezehlala kuhle. Imbizo le ibizwe umnqophisi we-ILO uGilbert Hungbo, kanti kubingwe ngayo ukukhuluma ngokwanda kokuhlogeka kwezenzo zokusekela ubulungiswa kezehlala kuhle. ISouth Africa iyingxenye yembizo le ngomnqopho wokusiza ukusebenza ngokuhlanganyela kunye nokuqinisekisa ukuthi indingo kunye nangirhuluphelo zenarha ezisathuthukako zibekelwa phambili nazo. We must remove the structural barriers that hamper equal access to opportunities for all. We must prioritize the removal of discrimination based on gender, age, race, migration status, and other grounds. Abamengameli bamazwe amanye nawo bakhona kunye nonobhala zombelele we-UN kanti kunenkulumo yozithula. Umengameli Ramaphosa uphekelele ngqongqotshe wabasebenzi nemsebenzi uthula Sinxesi kunye nezinye izikhulu zikarhulumente. Sekela likamengameli uPaul Mashatile uthi amahlelo amaningi karhulumente atshaje intshijilo eziqalene nabantu abatsha. uMashatile ubephendula imibuzo yeParliament namhlanje. Ngilesihlanu iSouth Africa izabe igidinga ilanga labantu abatsha ngaphasi kwesiqubulo esithi siraga msinyana ichaphuluko yabantu abatsha yengomuso ebambelelako. Namhlanje Iindaba kulu beyingelutsha lenarha le. Kube nemibuzo eminingi evela emalungeni eParliament ngendaba yabantu abatsha bona urhulumente unamaphi amahlelo ngabo. We have divisions in the presidency that are particularly focusing on challenges that are facing young people. You recall that some of the programs that the president announced are particularly focusing on young people. You can look at the youth stimulus package and a lot of other initiatives. Uthangakayi nokuyaphi kwavela indaba eguguna amaSouth Africa maningi yokuhlogeka kwemisebenzi kubantu abatsha. Njengombana iningi labo ligege emakhaya alisebenzi. Kunjalo nje nakufuneka abantu emsebenzini abaqalwa nokuqalwa ngombana abanawo amakhono fundwa. We are designing our programs in such a way that we give young people, most of them, skills and create opportunities for them to get opportunities to be employable, but also to run their own businesses and so on. Nasize moyeni uMashatile bekasaraka nokuphendula imibuzo yamalungu eParliament. Yes, the legislation. Na SABC News sidosela umtato nangabe unomhlala wendaba. Indaba ukusiluma indlebe namkha indaba ezintsinyako emphakathini wankenu. Ngasidosela umtato ku 011 714 6133 namkha usi-emailele ku news@sabc.co.za. SABC News phimbo lakho isijamele ayithatha ihlangothi. Nasibuya Ntolo. Sibhlungu asathi ukuthi singathini mara sibhlungu. Kepha lesicela nje sicela ukuthi manje baside lelidamu lela balifake efenisi. Umndeni wakwaNdwandwe eSkumansdal eNkomazi usenhlungwini ngemva kokuthi umntazana khona anyamalele ngelesihlanu wayokuthola umuntu obekazilulela ngendlela athaya ngemgodini onamanzi. Can you guess who's behind each mask? The Masked Singer. Saturdays at 8 p.m. with repeats on Thursdays at 9 p.m. Mzansi, for sure. Zindaba zesiNdebele ku SABC 1 awusanda ukufika letha zisekhona. Khumbula ke bona uyakhona ukuzifumana ku YouTube uthi SABC Iindaba zesiNdebele. Numbers kambe.
Izakhamuzi zeSkomansdal eNkomazi zibawa umasipalata ukuthi avale imigodigodi ejiye ivulekile beyizale namanzi. Lokhu kunjengombana kunezehlakalo zokubhubha kwabantwana abawela kiyo. Upromise Ndwandwe weminyaka eli-18 ubudala ubikwe ukunyamalala ngelesihlanu. Ngemva kwamalanga amane isidumbu sakhe satholakala sithaya emgodini owenjiweko ebewuzele amanzi. Kunzima emndenini. Sibhlunga kakhulu. Kepha lesicela nje sicela ukuthi manje baside leli damu lela balifake efenisi, balifensele nje. Dokhona abanye abantwana batophepha bangato kocumukela lapha edamini. Amalunga omphakathi asola ikhampani ebeyimayina lapha. One of the companies who came and rehabilitated the area where we are standing, they came for about 3 days and they said they are complete, they are done. But you could see there's still a very big water pond. That's the result why we have somebody who has passed away on this situation. Masipalata wenkomazi ukhombela ababelethi ukuthi bacheche abantwana babo njengombana sanda isibalo sabantwana ababikwe ukuthi bawela emigodini. In terms of these borrow pits, we experienced a disaster not long ago. Now what basically is happening is that we get this gravel to ensure that we patch the roads that are badly damaged in a number of these villages. But in this case, we are told that this borrow pit was dug by a contractor which was busy building the mall. Umndeni wakwaNdwandwe uthi usalindele imphumela yokuhlolwa kwesidumbu ngaphambi kokuthoma ngamalungiselelo womngcwabo. Nasilalamela ezivela ngaphandle sifumana ezivela eAmerica ezithi umengameli walokho weAmerica uDonald Trump akhange azibona mlando emacaleni ama-37 asolwa ngawo malungana nobudlapha bokuphatha imhlolo yelwazi elumelako ngemva kokuphuma eParlamente yeAmerica ngo-2021. uTrump uvele ekhotho yeMiami eFlorida. Lo mjeje wenkoloyi zikamengameli walokho weAmerica uDonald Trump ziyekhotho eMiami. uTrump uthi akazibona umlando emacaleni ama-40 ahlobana nezwangobatsho yokuphatha kwakhe imhlolo evikelwa imithetho ukuthi ibe sezandleni zomuntu nakaphuma eWhite House njengombana imhlolo leyo inamahlelo wengikhali zenuzi nezinye eziphathelene nezokuvikeleka kwelizwe. This is a hugely significant development. It's the first time in American history that a former president has been indicted on federal charges, and it comes shortly on the heels of the first time in American history. Uyaphika bona kunokumba kwenzileko. Uthi amacala akhe akhambisana nombango wezepolitiki begodi lokhu seMaria Dlana ukuthi angangeneli ikhetho lenarha kwehlandla lesibili ngomnyaka ozayo. This has been going on for 7 years. They can't stop because it's election interference at the highest level. There's never been anything like what's happened. I'm an innocent man. I'm an innocent person. Kodwana abaqozululi bezomthetho bathi insolo aqalene nazo zimbi khulu ekubalwa nokhobela umthetho. It seems very clear that he was personally involved, that he had a lot to say about where the boxes were. Ngaphandle kwekhotho bekuzele abachakala abasekela nabaphikisana noTrump. uTrump ulayelwe ikhotho bona angathindani nabofakazi emacaleni aqalene nawo. iMaritzburg United yokubambana neCape Town Spurs emdlalweni wokugcina wama-play-off we-PSL eHerigwala Stadium ngo-7:30 ebusuku nje. Umhloli wezemidlalo etafuleni yendaba zesiNdebele uMabhande Thombeni usihlanganisele nakumbiko. Esikhathini esingaphasi kwama-awa amathathu kusuka nje, iCape Town Spurs izabizwana amandla neMaritzburg United. Loyo mdlalo wama-final okuhlungela ukungena ku-DStv Premiership. Emzombeni wokuthoma iSpurs yawuthumba umdlalo lo ngegondelo elabethwa intandokazi yabo Ashley Cupido ongazi ukuba khona namhlanje ngenxa yokuthola ikarida elibovu emdlalweni wangempela veke. Bethile kakuhle nalithubelise ifanele uhlale emnatheni wababa wakhala uzole kansuka Michael Allen Morton kanti nobuyitumelo Radio Pane usalimele. iSpurs isifunela iphuzu linye kwaphela ukuthi uthumbe umdlalo namhlanje lo bese ibuyele ku DStv Premiership ngemva kokugawulwa lizembe leLeague ngo-2018. Munye kwaphela umnyango wokungena ku DStv Premiership olindwe lesiqhema sinye phakathi kwembilezi.
iMaritzburg United esebujameni besibili ngamaphuzu amathandathu eheleni lenqhema endathu ezidlala ama-playoffs la ikatelelekile ukuthi uthumbe lo mdlalo khona iza kulingana ngamaphuzu bese yona iyawuthumba ngebuthelelo lesabelo samagondelo ewabethileko kodwa nazangadlala ngokulingana kutsho ukuthi iSpurs iyabuyela ku-DStv Premiership. Ubujamo bezulu buyalandela ngositshaba Mahlangu. Thula kwande sitshaba sekosi. Sithatha umuhle sithokozile thandeke ebusuku namhlanje siyabona ukuthi nokho ke na ukhona ngapha ngekapa 80% amathuba wezulu namhlanje ebusuku kanti kezinye indawo na ukhona ngakulesi sifuna khona ngapha uPumalanga Kapa kunomdana ku ovela ngegwini utsho khona ukuthi uletha amakhaza amanengi ngePumalanga yenarha sihlogomele khulu kwamambala njengombana sikiwo vela amakhaza kanti uyabona ukuthi umdalo ya nokho uyabuya kude ungenelela khulu na ukhona ngapha ngekapa nako omunye ukhamba njalo uza khona ngapha ngePumalanga yeKapa kutsho khona ukuthi uza khona ngapha ngePumalanga yenarha kutsho khona ukuthi indawo ezingePumalanga yenarha zobe zikhatsisa umongo imoya le yake iyagijima siyayibona begothi izulu likhulu na ukhona ngapha ilwandle libukhali khulu na ukhona kulezi indawo ezikhona ngapha kuboGqeberha ngapho sihlogomele khulu kwamambala nasivakatshela lezi imfunda akhe siqaleke sibone ukuthi amazinga okuchisa aza kujama njani kusasa kanti ke nokho na uqala khona ngapha ngeGauteng uyabona ukuthi na ungapha ngePitori ngapha ngeJohannesburg ngeBrithon obukhulu ngeSprings nangapho zakujama ku18 eMarabastad ngapho kumakhaza kusasa eLimpopo phezulu eMusina wehle uthi ngapha ngeThoyando ePulukwane eTzaneni ngapho nakhona ngale ngiliphalale ngakwadlawulale yonke kumakhazana kusasa nokho kuzakhamba kufuthumala kezinye indawo ngilakho imbicane esikhukhuza bosibali ngapha eMbombele eGarlila ngapho eMiddelburg emalahleni ngapha ngeSekunda ngakwaNdebele yonke kusasa lizakhamba liba nemoyana emakhaza ngapho kwaZulu Natal Efrahed Larry Smith uliqale khona ngapha ngeRichards Bay ngakhona ngapha ngeMgungundlovu wehle uthi ngapha ngeThekwini lithi pharaphara ngamafu nokho zabe lithi ukufuthumala kancane na uvakatshela ngapho kani khona ngapha ngePumalanga Kapa uyalibona ukuthi khona lapha eMalitswayi kumakhaza eCraddock ngapha eGraafrenet elizakujama ku16 eMthatha wehle uyabona ukuthi kumakhaza nakhona ngapha ngeMonti nakulezi indawo zikhona ngapha ngemakhanda nokho ke kumakhazana nanivakatshela lesi sifunda kana khona ngapha ngeWestern Cape uyabona ukuthi nawo eBeaufort West wehle uthe George eMosel Bay ngapho kumakhazana eKapa kumakhaza khulu kwamambala 14 ngapho kulapha kubo Worcester 15 likhamba liwathela ngemva kwamadina kanti ke eXhagwini eKapa siyabona ukuthi napha eSpringbok eUppington buKurumane eCalvina 15 ngapho kumakhazana hlena nivakatshela lesi sifunda kanti ke naselicala khona ngapha ngeFree State eFree State eSolberg eBothaville eKroonstad eVelkom nakhona ngapha ngeBethlehem -1 lapha eFixburg lithi 12 emini ngapha ngeXhagwini iJingalanga lapha eMahikeng Othostal lapha ngeVryburg zakujama ku20 na uvakatshela lesi sifunda umndungwa